zaba negazi, ezinye zazo zaba nabantu bayimoral odlule kuzo ozongakhela isonto usesiswini sakho indodana yakho uSolomon. Kodwa uDavide waprepare kwakhe indlela yesonto, waze wathuma incwadi kuHiram inkosi yaseThire, wathi kuHiram, unyana wami uzawufika ezocela imaterial, uze umthumele nabantu izingcweti, abantu abazokwakha amathempeli, ubathumela ama-experts. uHiram wathumela uHiram Abi ukuba ayohlala eJerusalema ayonceda uSolomon ukwakha indlu yesonto. Bathi ababhali beBhayibheli nematerial esuka eThire, iSedari neMcypresi yahanjiswa ngamaza olwandle ize eJerusalema uzokha indlu yesonto. Kodwa ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Bebekhuphuka intaba bebheka phezulu, bathi ababhali these are psalms of ascent, okusho ukuthi amahubo ukukhuphuka intaba uyaphezulu. Baphethe izinto zabo abaziphetheyo ebudeni bendlela, angabe namhlanje mhlawumbe Passover, noma ngabe is a celebration of tabernacles, noma ngabe Pentecost, kodwa banuka intaba baqula ingoma. Ngavuya lapho bethi masiye endlini kaJehova. Uthe umvuli weliteji namhlanje indawo kaNkulunkulu is a healing place, it is a hospital. Ngamanye amagama abanye abantu bahlala emakhaya namhlanje bathi soyibuka online service, bathi isonto is just a building anyway. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi kuwe i-building of the church is not just a building, kodwa is a healing place. It is a place where we gather together as saints of the Lord. Sihlale sithandazelane umndeni balonyaka unzima kusuka ngoJanuary. Some of us have passed through difficult situations. Kodwa namhlanje amazwele enkonzo kaThixo kukhona umthandazo ozosuka kulahlangothi ongawazi wena ukusustain lomthandazo. Kukhona umthandazo ozosuka kwesokunxele sami isandla bathandaza abazalwane masendlini kaThixo, kanti ngokuthi kuyabezwa abazalwane abehlezi ndawonye. Uzawukhumbula abafundi bakaYesu kabehlezi eJerusalema bemlindile, behlezi egumbini eliphezulu. Lithi iBhayibheli they were praying in unison, bezwana ngomthandazo wabesu Thixo. Yona lento awunokwesayeni benuka intaba bebheka phezulu ethempelini ukuze kuthi bahlangane, they become together, bathandazelane. Bathandazela iBhayibheli kwi-tabernacle kwakhona ama-curtains had curtain loops ayihlanganiswe ngama-loops nama-curtain. Lento isho ukuthi kasesendlini kaThixo we've got our curtain loops. Oh, that is love esibophayo isihlanganise njengama-curtain loops awahlukane. Noma ngaguga i-curtain yakho kodwa ama-loops wona ayahlangana. Befuna namhlanje masinenkonzo masihlanganiswe siboshele uthando ukuze uThixo asizwe. Mhlawumbe ngoJanuwari maqala umfundisi wethi masingene lo mkhumbi oyinqaweni kaNkulunkulu. Mhlawumbe went to theft, wantotshela into zakho. Mhlawumbe you were scammed along the year. You made some difficulties along the year. You made some hardship along the year. You met a lot of disappointments along the year. You regret certain decisions you've made along the year. You cried at some point of the year. You lost your family members. You lost your friends. Kodwa namhlanje lethini izwi kaThixo ngavuya
mabethi masiyendlini kaJehova, ngangowami ilapha endlini kaJehova, lapho uzothola khona ukunakekelwa kukhona lapha bethu abangathulelwa ne-happy birthday emakhaya abo, kodwa bekulele nkonzo kusuku lwabo siyacula sayizandla sithi happy birthday, sithi happy anniversary, sithi happy anniversary, sibheke ukuthi udlile na noma udlanga into lesikayenza. Ngifuna ukuthi ke bazalwane, incwadi yesibili ithi njengoba kwenzeka kuNoah, kungenzeka nakuthi besemkhumbili-ke maqala unyaka sangena emkhumbini sifakwa umfundisi namakhosa nabashumayeli emkhumbini kaNoah, wathi singene sonke sangena maqala unyaka, kodwa siyazi ngoba umkhumbi kaNoah bekade uhamba phezu kwamanzi, umkhumbi kaNoah bekade uhamba phezu kweziqu zesihlahla, phezu kwamatshe namadwala, phezulu kwenhlabathi engaziwa. Ugcwele umkhumbi kaNoah ngoba usendleleni ubalekela imvula elisiwa uNkulunkulu. Nawe endleleni okade uhamba kulo nyaka, kade uhamba phezu kwezinto njengalo mkhumbi kaNoah, kodwa wahlala endlini kaJehova wangasuka kuyo. Yena uJesu Davide, I will live in the house of the Lord forever. Angakawuhlezi endlini kaThixo. Uyathola ukuphepha nenyoka yayisemkhumbini kaNoah yangena inama-doubts, ngoba yona yasazi isono sayo, yavuma ingoma yathi jo ngihlolohlolo angilapho mina, ngoba yona yayinama-doubts. Maqala unyaka ungena nomkhumbi, mhlawumbe nawe kade usidanta ngenxa uwazi nawuvela khona, kodwa uThixo namhlanje uthi xa uphuma emkhumbini uveza i-rainbow, uthi there will be no more rain. There will be no more rain. There will be no more rain. Noma ngabe you are still terrified ngezinto ezenzeke kulo nyaka, uthi xa uphuma emkhumbini usawabona ama-clouds, xa uphuma emkhumbini wayilendlu kaThixo usawabona ama-traces of water, ezinto ama-challenges odlule kuwo, kodwa uThixo wenza i-covenant noNoah ebizwa ngokuthiwa i-Noahic covenant. Uthi Noah, tell them there will be no rain. There will be no rain. There will be no rain. Sidlulile ematsheni esidlule kuwo ngalo mkhumbi oyindlu kaThixo. Isile kumathi basahlalayo uthandazela ukuthula endlini kaseJerusalema. Uthandazela prosperity eJerusalema, uthandazela safety eJerusalema, uthandazela security eJerusalema. Xa bephezulu bathi Nkosi uzusihawukele, ngoba xa usendlini kaJehova ilapho besa khona. Akuze uThixo mabelayo athi uIsaya indlebe yakhe ayinzima okubingezwa, nesandla sakhe asisifuphi ukuba singesindise. Yonke namhlanje basivala sizobheka emakhaya sibonga unyaka, sithi uThixo uze waba lapha, Thixo uhamba nathi eBhenezeli, usithwalile wasithwala Thixo nakunamanzi khona, wanqamula ngenduku yakho njengasolwandle olubovu sadlula thina on the dry land. Ngoba uThixo wethu ubesithwele sathi masidliwa umhlobo wenyoka endleleni, wathi uThixo phezulu likhona iwundlu likaNkulunkulu lizomsindisa xa libheke kulo. Masibale unyaka, sihlobo sami, ngifuna amasamba siyemakhaya,
to thank God for. But no, today, that there's going to be no more rain. There's going to be no more rain. There's going to be no more rain. Ngajabula. Nabo bethi masiyendlini kaJehova. Ngizobala kanje ngoba ngijabulisa ukubona ngisendlini kaJehova. Ngoba kulandlini kaJehova lasiphila khona. Uthi lo he was a slave. He was a slave. A son of a slave. William J. Seymour. He was a slave. William ukhule ngaphansi kwesimo esibuhlungu engavumelekanga ungena endlini kaJehova ngoba yena emnyama, black person, not allowed to enter the church. But ababhali bezincwadi uWilliam wayema ngaphandle komnyango alinde nje ukuzwa imessage osuku. Athi William makushaya umoya esiqapheni sivuleka kancane. Athi William, hawu uNkulunkulu uyangibona ukuthi ngihlezi ngaphandle uvula umnyango kancane ukuze ngizwe ilizwi. Ithi iBhayibheli uWilliam ngeminye iminyaka wamka ezofunda theology ezumvangeli. Xa efike college wathi umnyama akangeni endlini kaNkulunkulu. You are not welcome because you are black. Wathi William, go down the passage, uhlale passage, umamele ukuthi kufundwa ntoni apha. Ahlale uWilliam epassage ufika nomoya kaNkulunkulu uphethe uvule futhi kancane isicapha sivuleke. Amamele uWilliam ayisebenzise likaThixo. Bengifuna ukuthi noma kulonyaka uke waphushwa kwezinye indawo kwathi ufanelekanga ukungena kodwa ngasemnyango kanti ukhona uThixo ozovula iminyango noma uvula kancane nje uzokwazi ukuzwa, uzokwazi ukungena usebenze kaThixo. Ithi iBhayibheli ke ngoku nababhali betheology uWilliam Gini lona wasuka wabheka eLos Angeles. Mefika lapha kulomgwaqo kuthiwa Azusa Street. Uyithola ukufunda incwadi theology Azusa Street. Bayishintsha ababhali beBhayibheli but there was fire on Azusa Street because uke befika eLos Angeles. Umfana Williams wafika khona wavula imali encanyana wathandaza. Ithi iBhayibheli yagcwala inkonzo kaWilliam J. Seymour, yagcwala inkonzo waphilisa wafundela. Ithi iBhayibheli waze waguga waba mdala ehlezi etempelini likaThixo. Ithi iBhayibheli kwathi noma engasenamandla engasakwazi ukuhamba agada ngamadolo aye endlini kaJehova. Ithi iBhayibheli ngokuhlawufa kwakhe wafika waqubuda epulpiti etabernakeleni likaThixo waba ngobuso wabhubha etempelini likaThixo. Bengifuna ukuthi namhlanje umnandi ukuhlala kuye kunokuphila okunaphakade. Wabhubha uWilliam ebhubhele enkosini, baphosisiwe abafele enkosini ngoba ubona umbuso wezulu. Masemakhaya masifele ndawo, masifele nkonzo, masifele ndlu kaThixo. Khona impilo lendlu, khona impilo lendlu. Uthi uDavide, ngithanda ukuhlala nje endlini kaJehova ngibone ubuhle bakhe uNkulunkulu. Yona lento athi uIsaya xa ekhuluma athi ingelosi engiyavela lapha yababazi yathi hayibo ungcwele. Yajikenye yaphendukela ngapha kohlangothi yambheka yathi hayibo nangapha ungcwele. Yandizenye ngamaphiko
impilo yaya phezulu kwekhanda lakhe yathi mayibhekisa ikhanda phansi yathi hayi bo ungwele enye yahlela phansi ezinyaweni zakhe yafike yathi kuye hayi Nkosi uNkulunkulu wamazulu ungwele ubuhle bakho busemanga uyakhazimula Thixo bakakhazimule uthi uThixo makuphela unyaka asiqine aswale Thixo usho njalo uthi buhle Thixo. Sometimes I'm not even going to go and praise and worship him. I'm just going to look at him and gaze at his beauty. Usho njalo iBhayibheli. Simanga Thixo besimkhonzayo obutha nathi into ezike lutho asiphakamise singabona sidlule khona kanti kokusithwele ngezongalo zokubele masiye emakhaya ngajabula lapha bethini masiye endlini kaJehova ngajabula bethini masiye endlini kaJehova engathi uThixo ke ngoku asithwale ngezongalo zakhe zokubela siqine ngabe kakhulu ngaze kube kakhulu especially vele uhlobo lwami ngakhulu ngalo kodwa ke manje singavasa emthonazweni ngoba incwadi esifundayo 122 iqhubeka ngomthandazo peace and prayer ithi ngithandazela abazalwane bami nomndeni wami ukuthi babe nokuphila okuhle that they may have prosperity that those who trust in thee may have prosperity. You've heard these words last year to prosperity. Go to go difficulty order. Empilweni yakho bengifuna namhlanje uThixo wamazulu ncika nje la uncike khona uzawuvula umnyango ukwazi ukungena nawe nakuvale khona noba ngabe kuvale umuntu wasemhlabeni uzawuvula uNkulunkulu uzawukunika ithuba lakho lokuphakama. Ngizotshela isikhathi ngibizela abafana bami abathathu uThanda noSiya nomfana wami lapha ukudize ngaphambili bafana bami nibusisele nibanje uNkulunkulu ngoba sifuna amakubo namhlanje sithi siphezulu entabeni sithi simngezinyako eJerusalem sizoncenga uThixo sizopheza uThixo izani bafana bami nese baphambili basemthandazweni ngoba sibancane namhlanje mhlawumbe sawuza sonke umthandazo kuphela konyaka kodwa ke besibhakela praise and worship kancane uthi ngibona isikhathi esincane nje bazalwane sokuphuma khona manje akahlulwa